na ching ki than nam pa ya alang li ta cardom 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 sa lapu ke sartom lo ya Karbi Youth Festival phane kachengwai lok lo Mission में ना बुला लो है kala sa Cultural mandate sadde lo. Ahok lo. Tumta. Tapi kan singkit ekti Thelo. ahok lo sa Sapan tengkeng nai me thelo. Thelo to kopi mah khai lam kopi ke pas chun pon nui lai si ching lai cholo chep hong ta thik the ke na thik the ahok lo ko sa na Kristen pada na churu na ko ina tum. Ani bang kom bang karbeng long tim kali tumta tim tu isi. kala ini cekak kila tumta kala cekak mobil tumta antum curu rek nih atim thebom lo bo hempreng hang dena tumta kala dengar a difference do di lang me sen ma lang no dak ma lang me pik andi oke ningarong la Peningar julong kaprek ke mane kedam ke bang ta agate kaprek anutin phan ko workers phan kaprek central committee dum phan kaprek pusi penilong aninkan bang ke lahai vehicles problem uting mati di la si pening bang sabso system picture la si practic wow misen lo kado kami phan mane kedam ke bang dum phan da sabso our side mane joy ki aha ningarong pik lo alang le tum ke miss ke vai f hin pan lo la si kado ka beta miss ke vai f long tanang cheton pa ji pan si chining ri lo 4th of March grand finale from 6 p.m. onwards at Samson Singh Inti Achata. Ta lain lo normally ante chetong don ing na thank you ni Thank you Cardo ni tu ma hin fantasi kedang lok lo yo festival la fan okay actress tum ta do da hu do ka ve tum ta jo lang ik ho tha Hello everyone, nilining arong pikan lo, peneng 48 Karbi Youth Festival long ta, puthon nang pali don long pon, pini bang ke chengsi arni lo, reception posipu, lagopi po sige long lo pulo tang te nilita, sining arong berta ke lada Karbi Youth Festival peneng 48 Karbi Youth Festival long ta, nili performance do nili pan berta nang pali po sining arong pik lo, date bang mon senang tan bu, okay, a video bang len nang lang do tu ignot Cardo. Nang li nang ciklang no ya nang li mas nang le la po lang le bang ke Kristen Teron lo ni le ba triple T thai tom te so YouTube channel aman non ni le tom dak no thang pi nang le lo yo a camera le klak le da ta nang le tom ning chipai ro nan ni le tom son pu yo har le ke thia sa no thang pi nang le tom thak long ver lo sa ta me pen neng bang prek ik chat la lang ing na Bạn sẽ tông là gì? Karbi Youth Festival là bê pi thở đây. Nì hay là cái tận những rong lá. Rồi đây cái gì cái đàng lóc là. Isi baga mera tap cho pon loi mà đặc biệt nó. Pon ilong le. Kali halai si bag loi budu ule. Long le. Kali neli ko pini I card dumate. Long le ska chong loka. Non bang ke pini bang ke neli ta drone shot na paklai. La se drone la ke kangjar ache he la han la ya kangjar ache he pangjar po alom so pa nang le tum nang lang don ingon la po ke hai triple T YouTube o kale Kristen Teron YouTube channel se pangjar pa Triple T lo ding selang. Neli ke triple T ya neli men thang tom ti su pu okay kembali lang na non bang neli tum no thang pilong nang le at pos nang le at lo non bang ke drone show se nang paklang ipu chalo kangjar ache he pangjar lok lo yo oh lo ke kangjar ache he
cho hả bằng char bom là hơn là cái nó thành bị làng em biết cho nên lấy YouTube channel long first love cha là cái nó thành bị làng mấy pin ăn luôn wow là càng song vẫn là bằng này nha ôi ôi cái giờ canal đấy oh là kìa hả hello pen apa aku pen bang cho wow no thank you mấy pin ăn cho yeah hôm nay càng giờ là chỉ làng ít là nắng lên tôm tăng thuế luôn là đang lo nó bang cái đặc bang lo nang le tom han kapachini pu pamu pen ne pu gel han lo neli ni phai ke thomar ni de trier ni ke long biji du cha tai long deposit representer on ta perform mi ji ase nang le tom ka do ba vita ka bang pe ji pasi chuni ri lo lan cha ta le nang kapre ka singer tom han same labang so alu along amen ke do alun se polon se pi tom han same ke bang pe ji pasi chuni ri lo neli gen pen mata neli ta cha tong no ni ji pase ase pening 48 Carby Youth Festival 2022 abang ke mi uji pusin ini ninje tedo ati to war hai hui ta mi pik an lo la pen ke train ta do helicopter da John Thom do bon amasi ningarong cha da son jo la se ka to ko ta cha tong i phulo na nang la tom drone shot ta taking long lo la pen ye no thang pita non bang ke final patang an lo ikpo tang puji ni bang ni nang dan de mau kenap video bang le chong ha gitu kardong Kristin teron ha menta matawar ta yo penenge tawar me pegan Kristin teron ham chare ligo ake hai triple t youtube channel la kita ha ta adam thorme